Halo teman-teman, kita kembali lagi di Ondel-Ondel Channel. Kita berburu mencari ondel-ondel. Yuk, kita mulai teman-teman, yuk. Oke, sekarang kita ada di perkebunan nih teman-teman nih. Wow, kita lagi mencari ondel-ondel nih. Kemana nih ya ondel-ondel ya? Coba kita cari di sini teman-teman. Wow, nggak ada teman-teman. Wow, coba kita cari kemari lagi teman-teman. Coba. Ayo kita kemari teman-teman. Wow, ada apa nih teman-teman nih di kotak nih? Wow, apakah kotak-kotak karun? Coba kita buka bareng-bareng yuk. Ayo coba kita lihat. Aduh, kita geser dulu teman-teman. Coba kita lihat. Oke, coba kita buka yuk. Wow, ternyata ondel-ondel teman-teman. Wow. Oke teman-teman, coba kita keluarkan satu persatu ya. Oke. Wah, ada ondel-ondel pink. Ada ondel-ondel pocong warna biru teman-teman. Oke, ada ondel-ondel pocong warna putih. Ada ondel-ondel pocong warna oranye. Wow, ternyata ada Upin Ipin teman-teman. Oke. Wow, ondel-ondel warna hijau. Wow, ternyata ada bapak polisi juga teman-teman. Ada bapak polisi. Wow. Wow, ini ternyata ada juga ibu polwannya teman-teman. Ibu polwan. Wow, ini ondel-ondel pocong warna biru. Oke. Wah, ini juga ada ondel-ondel pocong warna putih teman-teman. Oke. Wow, ternyata adanya di dalam kotak. Dikirain harta karun ya teman-teman. Oke deh teman-teman, petualangan cukup sampai di sini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke.